So hey, isichambudza uri ini unola muno beni waho uri asimo kha damdini wa vamwe kanthani uri ngwenye yosuka ya zwifa yari ala ende dibala ndani kwenye ko fonda ni ko lwala ndandi ko baisala kuma ne diba ndo tanzo le diba ndo kufunga ri ndinga tanza na ngwana apa ndo ro vela shibini no tanza ro guru ya namba ya tuna mthela ya grima ya taiko nuka emuna natanza guru ya chikhala pende ya ndiko the front foot apa la betu zvimebi zvavudi zviri kupfuka ngateksi pakasakara hlanze ndandono makulu ahalwa we ndokaka we ndasvika ndaita ndandono makulu ahalwa ati ronwa ledva richibva ofisini ronwa and then after that richipambana ne hai as if it's what is not enough no rikufamba road no danga machero again not order nga Saturday not order kotori ngulubeni this guys are singing mara uyu muthu ova songo to nwa sanitizer alright amuna angabode bosera I know muvelezi ziyakona zela muthu avonwa sanitizer halwa wako short nga icho chipinga muvelezi ngauri nasedza betu hojeka muvelezi hechi stain chine chakwambiwa cha matanza ina zvino ikhagulu ichena chikadiva hone mara inotanzwa ya yoswa pende chena uri acid yove acid there napala petu nendotokaka nadvori oiteya menina muvelezi ndombodi namba ndosvikai hapala musazipa tamba ngazvitu hapala vandazula navo vatamba ngazvizvo zvine hazvotambwi ngazvo halo ndiya uhlobisa nga ngomunduni naini hapala muntu vahlobisa nga halo vahlobisa nga halo ngopesa nendari hai ndikonyago vatakaza ndiri imani liite mini lekushelele waini likukise matino ndikoihlokolozaga emugodini ndaita minyoka ndatoma ushela swilo zvishampopo ngokona mfesa nendanwa wine yatangana namqibili sholo voko izithu zvanga azvingochimbili ini chena zokufona ningosokori mini ningosokori hey ndikuda hapala musazi bobuya vatofara foni avangofara foni yanga votoifara vakobona uri ndini anina kufona hapala vari bate voedhera vamunna chevedhera chamba mulova ndandotokakisa ndikori ndikoitavo zvitu zvavudi ivo ndimutoonaivo ndoshelesa buroke niyavona niyanchinyera aringabveleli uchiloni vanonga ini vakadzechela aringabveleli uchiloni chinyazo atupedza lijena zvina nichiyangange unwa madhiadhirami zvino rikobuya nendiyatomovilingana ndotofurikana zvavudi ndafaronga majakamba ngomvesa ndafaronga zivarizi minizi zikrempena mini na zvote ndiri bafo pull out ndiri pull over ngomvesa ai zvino pela mjita kufara mini leini hela ya vukati ngokona mvesa ndari hai the simplest ne ndiya uri ari jenera chingari kwajana ngapa Glen Ridge sokuramba dzina straight ngorengisa zvi hai umwe petru ndi petru rechikwangori jene ngapa risvika pala robotokezi zovhara ne then ari koni uita mini utena right roboto zoita mini zorovhara ende chosvika chipinga nendembodhitonamba ndato rapafastera zvino ni benwa hani uri sichadhanje ni benwa hani ai nendosvika ndikobona nopedza nopererwa ngamanda noluza nopera power shapshap pere power ndiri no ndikonyaga madhi ori une rako ya hone ne nditsini mara ari ndisongowana madhi azvingadete
u ḓo vha na tshitumbu hafha goloini u ḓo vha na tshitumbu fhethu hune ha vha tsini ndi ya muṅwe khonani yashu ri swike hangei ri dzhene ndi humbele mini maḓi ndi tshi swika phala ndi wana mini nyabikani wawe ndi vhone vha nḓivha nṋe ndi pfi tshigetegede ndi muwanisa vhaloi u hone u munna hapfi no haho o bva o ya ha hoyo u khou ambiwa hoyo ane a khou ḓiraiva goloi muṋe wa goloi hoyo we nda ri dzigani hapfi o ya hanengei ndi hai man a thi athu muvhona nṋe ndi khou tou nyumbela maḓi kha vhampe maḓi vhampa maḓi havhaḽa muthu nda no maḓi nda ra no zwi amba uri ri ḓo muṅwana ri swika hangei nḓuni ngori rine ri khou tou bva ri mushumoni uri ndi case of emergency nda ri ri ḓo muṅwana ri swika hangei ngo zwi vhona hola muna ndi tshi swika hafhanoni honbis ndi kha ḓi tou tshimbula statement tshawe vha ri mini viva voce nga tshikhuwa ndi latin henoni ari uri why did you go to my house yo Raso, where you at nigga? Why did you go to my house? Raso shava statement mara ḓo ita mini kufa ndi re muna ndo ya phala ndi ri ndi nyaga u nwa maḓi ndi nyaga u nwa maḓi ndi vhe na vhutshilo. It's a case of emergency. A zwino ḽa muna ri why did you go to my house? Ndi re muna muḓini wanu nṋe ndo ya ndi sa khou ita zwiṅwe ndi khou tou ṱoḓa maḓi vhona ni nga sedza hafhanoni ni ḓo vhona makovhola kha gulu coming to think mara wa tshi nga zwifha ari ino kwasheliwa coming to think of things, ne? Sometimes when lies there you just lie for nothing, even though there's no reason to lie. There's no reason to lie, you lie. And ndi ḽi ḓivha ḽiṅwe ḽigwena ḽine hai mazwifhi a sokou dzula mulumuni ḽi ri ai nṋe nda vhuya nda fhedza awara ndi songo amba mazwifhi a 30 hai a zwi iti zwino khola o zwifha ari ambela zwiṱori zwi siho ari o kwasheliwa mungano wanga o kwasheliwa nḓuni ndi khou yo mutsheka ndi vhanna vhasha muthu dzhena vha ḽi tendela zwavhuḓi ḽigwena musa sokou celebrate ngo mduka vha ri yes the only one okay yeah u hone hafha umgede ufi kwasheliwa nga kwasheliwa one yako usuka zwino vusuka dzhena zwino kasho rine ari vhi ri khou amba mafhungo a si yone a songo iteaho ha mafhungo o itea vhutshiloni ha vhukuma so 70% thetshelesani ni vhe na u vha na u tsivhuzea kha mafhungo a itea detective producer mubveledzi vho Petra Punga Petra Punga Russian bear ai ire hafu yo dolo yo afkoi ikadiwa full felona kulufele waonaka so nidomuwanaga anyway una line lalela ingisera twisisa ingisera listen lalela batho rungisa maruku hapa strata hey I used to trust those people what happened anata tutobya ndotanga bona telebo na telebo mara no mara ni ko ya gigini kana ndiko dikudzori kwa munyanyani nari nikongo hafini ukoto there's skinny jean hey na unora skinny jean manye yezo nombra ngo mrepe manye so ma 2000 zo ama 2000 vamsanda vatuva vachikoipfungudzisa vuruku wangi vachipfungudzisa it was perfect avakara vavecherawo ndosori zvikuita hai ndikupedzisa haufizikuita ti hai ratuwa afiriviya 15 minutes producer vakutetemera uyodiyara shimbe vachipedzani palani vavuya ratuwa 15 minutes hari chivuya abeni mnazori ndidiwa lawyer ndingei okay
shauri ya pombeni re ya tora yan one ba go senyala re bone hola munna o burunga la burunga ha burunga perfect thaidzo ndi nthihi u desa tshirwali hapa nga phanḓa u khou pata vhamusanda tsha vhuvhili bombo yako i khou pata tsha vhuvhili milenzhe ya lingani haima omlinge muthu yo dzhena omoti a dzheni ka picture ne yezo ndiri na msini ko ziyamba ndiri nditongo ngari ndikanya kuti visualize so nditobona ndobya nabona busa kolingana ako ziyamba so rikototuwa and rikomnyenyani nova ni story hayi himuna chinofina timu dza vhathu vha tshi khou ḓa fhasi timu ine marisani na mini ende ini ya bezwi ni muṅwala vhathu vha vhuṱhogwa nge phanḓa zwino ngori ono vhifha ola muthu wa uri ni mudzhenisi ni musendele number phone za khadzi ya mupfuphi na glass nthihi vha vha tshi khou dzhena nga ngomu ya production ini wa problem ra ri khou tea u renga vhuruku ri ḓo dovha ra vhurenga ni khou i vhona zwori i khou tshaya 12 i khou tshaya 11 ai ni a ḓivha ni tshi amba zwo renga maruru kuti na zwifhinga zwi tshi khou ni dia mulovha tshiṅwe tshimebi tshi khou ḓi amba uri no nṋe ndi muthu wa u bva gai bread ri thavhile mavholuka I've been there bra down that nga kona mvesa ende zwino pela fhethu ndi fhethu hune ya vha uri mini na mahlozi anga o dzula hone o sala da nga kona mvesa ni vhudzo ri si muvenḓa muthu village ni muvenḓa muthu okay that's why it's always thing nṋe ndi muvenḓa mubikwa na ive ndi tombo basa ezokone vokremiwa akontinue ri yanengei arali ri khou dance ndi kha ḓi tou muhumbula zwavhuḓivhuḓi may his soul ndi kha ḓi tou humbula zwavhuḓivhuḓi mufunda ndi kha ḓi amba uri may his soul rest in peace indeed WHP continue rest in peace continue rest in peace rest easy Dokudeza yeah this is a Venrap Radio sports show update on Venrap Radio. So, ladies and gentlemen, we just got a judgment from the High Court of South Africa. Judgment court here. Vari Mpisane or Mkize. Mamkize. Team High is going to play playoffs. They didn't win the league. On the boardroom though. They actually they lost at the boardroom. Yes. Yeah. Due to Skukuni and Plukwane. Skukuni, when they play Plukwane, they had COVID-19. A lot of people were COVID-19. They actually played. They didn't play. They had people who were oversized or overage. Overage. Now I'm lost. Okay, this is what happened. This is what happened. Size. When you play players, ne, with a certain age, you can't have. And then you're still going there. When you play players, you still going there. We are trying to give you a background but to see what led to school to get 3 points and promoted. School played Polokwane City, and they had COVID. They claimed that they have COVID. People. So they claimed. Yeah. No. So it was a claim. Was it? So I was it? Was it claim or the claim? It was claimed. You know what? Pronunciation, as long as you understand, is fine. It was claimed that there are too much COVID-19 people who were infected, and then they went on and field. They didn't field. They were just there in the lineup. They didn't field those players. No, they didn't. Now I want to get the material facts of the point, because you're saying the different thing, and then he's saying, I'm not a soccer fanatic. I'm asking the questions. I'm telling you what happened. You must listen. Don't kujo among me. You must listen. Don't kujo among me. Okay, listening to you. Yeah. Okay. Talk. So I said, I want to know the veracity of your statements, and then make your assertions, bruh, and then so that we can hear.
and deduce from I there. listen to yourself because I just told No, you. I can't listen from the to. start. I can't listen to myself because I'll be like a proverbial bird. You understand? That's what Tom. You know, some other people Are you like who's talking or is through my mouth, bruh. Hey, Now it's bruh. You see when the sun sets, hey, he starts speaking through my English. mouth, bruh. Ngapa, ngamavi amulomo. but you're not Okay, making sense. okay. What we know there is Kukune, it's up, and that other one, You know. Royal AM is staying low. It's going Hey, to hey, play Mara, do you know happen that guy? It's a coach, it's a player, and an artist performing in the same game. Yo. But- I mean, I can but do if you that. have That's money, my if dream, you have bro. money, you have money. That's They're my one of dream. the team Only as well. if I have money. Yes. But For a reason You to can't pay. perform. Hey, I will It's play number 10 miracles. there. But anyway, It's Jersey. anyway, It's Jersey. let me move on to Euros 2021. The Euros 2020 was supposed to be playing 2020, and this time they didn't even have a host. Can you believe it? But Europe is like you throw a stone to Pretoria, is another country. They don't even have a host. They are playing all over around. I'll tell you, Belgium 3, Russia 0, Denmark 0, Finland 1, Wales 1, Switzerland 1. BTS. Those are no. Ah, yeah, now it's in there, bro. Our bets. We winning. When I move with your phone, we don't want to hear you here. When are you the emergency call? But Leave me. Take the emergency Yeah, call. yeah. Hello. He's taking the emergency call, so he must go there. No, Hey, sorry hey, about hey, this, hey. guys. Yeah, one of the it hosts was- has an emergency. I hope to come back. No, I don't know kuwai. every point of emergency. Because I was For those who went to Boma TEF varsity, the studying law, we know it used to be your everyday song, point of emergency. You understand? Your emergency. So Meriamba Swingerish. Emergency. Yo, Mara, before we go, Uhuru, unaziphiwa zimweni ngatodore abathu badibe ba first batanganyise ba understand. This is our first episode. Yeah, so bangaribuda zina kungaribuda zone mara Uhuru nditswe nangatwambori yae because ubona zo chifhinga chiko la milenje apa. Ndifulo ngona wamkala, ndifulo ngona wababa. Riko amba zwa zwino, riko amba rimini. Rine riko doni pulupezisa service yote ine chumelo. Show those ways. Uri rine ri dovha ri navhiwe tshifhinga tshoṱhe navhiwe ri Muna u vhuya kha dzula? thikezo yoṱhe ine ra nga i wana kha vheiwe zwino hafhanoni fulo lipfi Vha zwi ḓivha uri na zwiṅwe ndi Van Rap Radio ri tshi dzhena hanefho ra ri khou amba uri the Higher Table Podcast. kezwo ri khou nyaga ḽeneḽo dzina futhi ḓo no ḽi dovholola The Higher Table Podcast. Everything goes. ni ḓovha nga hangei kha tshanḓa tsha ula ni ḓovha ni khou ṱangana na buga rasoho nesindande nga hafhanoni vhukati ndi yene mutindinganyi wa zwithu zolokwela zwithu matindinganyi mathindirika ndi Nemo wa mahunguni. Yeah man, mari ni nema ni duka ndi swana ndi ṅwana ndi wa mahungoni. Ari vho ri tinta WhatsApp ya shwa zwi ḓivha ndi 0826937124. We're looking forward to start a group and other things, but we'll deal with that later on. Ni ḓo a wana haya mafhungo na zwidodombedzwa zwa hone uri zwi tshimbilisa hani na nga Bobisi. Sia. Ha, wone. Delicious praise. ri tevheleleni ni ḓo ri wana ri ḓo ni dreama ndipo ndi Van Rap Radio kha Facebook. Van Rap Radio kha Twitter. Khou livhuwa South Africa. Siyavela. Don't get so. Bafana. Are they looking for me there? But Lububi. Siya. Hi, Lububi Tandades in the WW. I don't know. WWW. Yenezo. Ndi Lububi. And then Ndi Lububi. Hey, Buga. Lububi.
Hey, you are very far for us to pick you up. Register and exit, comrade. Comrade, you are behaving like a karakoon in a cricket field. Yeah, okay. So we're closing up, let guys. order prevail on you, and then you will be here. You are out of order, comrade. Who granted you that chair? 2 minutes. We now talking about ala mzorotangana nazo ndi episode 1 mwana mongoita zvawe afu producer vakoto amburi 2 minutes left arina ndava riazvidiva mubvelezi rapunga nesindani rizoko lakanaka mulenje tana na bola kufaranga zikundo tana na bola kukhisala rinqa ndikodova la kufaranga mulenje kana na bola kutsoringa zikundo bana na bola kukhisala rinqa mara letra dalikorwa mara tamuzo zinonene trekena vori kusinda we hoping urama jita ni tamuchera ka relationship yanga ni do vona ini. Okay, if you love the show guys, comment. If you want to ribona more often riko posta zi video kana zina ko doriria mbenga hazo rijilele kazo nazo zipoto hole una mean you guys tell us. And yeah, we're gonna take it out, man. You know, we're gonna push it and we're gonna do what we gotta do. Arade zvichinya kana zvo revize na bondi ya diva ya zvoba do dareba biza studio razula na vopasa raba buzisa uri dono ita tatubani man yemondo bai niribuzo riyonga twalima niribuza tiri ndova nozviitela nozvikudela nopfumbuzwa ngazvo riri kutusa rushaka ngauralo africa africa ridosvika africa yauya africa my beginning arambe. Hey uhuru, yeah man, uhuru unodzitakalera onohwerwa sezvinodzokomba nochirohwerwa but yeah man nandangadzina ndidukwaniswana ndi mwana ndo wamahunguni and yeah tell us what you think, what you want, and we're gonna look at it. Yeah man, Amara here. The Duke and Swana, the one and one Mahongoni. Raso is not here. I want an emergency call. So yeah, we had to let him go run, meet some guys in hospital. And then Amara here. He was running the errands. Alamadikeya alishia water madono kuba zimbiru madono cheni sambiru mtu muya wavivona jealous ama dhavi azupa kutonacho kubu pezombo dzeva mutu